tugaruke ku buzima bwa Sandra rero. Sandra byagenze gute kugira ngo yisange muri iyi situation? Sandra akimara kuba Miss wa SFB niba ari SFB, Sandra yagize ubuzima bwiza muri Kigali. Sandra ibi bintu ba Muyango bakora byo guhostinga, Sandra yara hostingaga yarakasa mutwe. Ahostinga neza. Twumvikane cyane mwumve uyu mwana kugira ngo yisange hari yari. Sandra umunsi umwe atanga sheki itazigamiye. Munyumvi? Sandra atanze sheki itazigamiye. Akunze ko ari byo nkuru ndayibuka kuko nibyo. Sandra barafata barajugunya amageragere baramufunga. Urukumva? Sandra watambukaga muri Kigali abahungu bose bagahindukira. Sandra yagarutse muri Kigali ameze nk'igisambo. Aravuga ati singiye kwandavuriraho nambariye ikamba ngo ngewe ndagiye. Sandra nuko yagiye i Bugande. Bambariye kwa bagiye i Buganda basezeye ubuti. Ndirimba Rwanda rwe. Ndararuka ngi Bugande. Nguko Sandra uko yagiye Uganda. Nuko yagiye i Buganda. Urukunyumva? Nuko Sandra yerekeje inzira imutwara Uganda. Bro, Sandra uyu mugabo yaramukubise kugeza aho Sandra yananiye guhaguruka. Umugore w'umuturanyi w'umugande niwe agiye gutabaza afata amafoto. Turi kumwe? Abantu kuki batakira ko mu buzima ho kumanuka no kuzamuka, mu buzima ho wambariye aho watwariye Benzo hagenda na boda boda papa. Turi kumwe? Turi kumwe? So Sandra ngibye ngiyewe iyi nkuru ndayivuga nk'abandi bose, ntabyo kuvuga ngo gushyiramo impuhwe oya. Sandra ikintu yakoze yahisemo gusubira i Bugande, ariko mbere yo gusubira amakuru naje kumenya ngo yashatse umushinwa wari warazanye ibintu bya roto, ibintu by'abarezi murabibona. Ngo aramufata Sandra aramwishyura, ngo amwigisha imigeri ya kibadashi. Hingo ntabwo ndi kubabeshya, ntabwo blague imana. Sandra yasubiye Uganda ngo afite ceinture noire muri kungufu. Agezeyo umuntu wa mbere yakubise ingumi umubawonsa mu kabari. Ariko se saka ngaka yakubise umubawonsa mugere muje mukora abanyamakuru byo muri Uganda. Yaramukubise ngo umugabo agapfukamye ejo bundi. So ubu so Sandra ubu turi kuvugana ni umukarateka yasubiye Uganda ngo afite ceinture noire. None yagiye yabyiyemeje n'indwara yasubiyeyo nk'indwanyi papa. So Sandra ubu turi kuvugana nkuko mubyumvishe, duhamagara benshi abantu batandukanye i Kampala, ariko nyiri kabari ngiyi message abantu muri kuri TikTok, dore nyiri kabari ukuntu abwiye. Nyiri kabari aranyandikiye ngo this is Shani's, the owner of Shani's bar. Urukumva? Weasel wife Sandra knocked him intentionally. She's arrested. Weasel, he is in hospital. Ngayo nguko. Uyu ni nyiri kabari. Ubu turi kuvugana abantu muri hano kuri Space mwaramutse. Abantu muri kuri Twitter muraho, nako kuri TikTok. Ubu turi kuvugana umuntu yuriye imodoka yerekeye mu rugo, nako ku bitaro kuri polisi. Uyu ni nde? Ariko se kabazi. Nk'uyu muntu uzamutse agahita aza kugona hano. Mubarire unyumvire nk'uyu mugabo azamurongora mushyire mu rwamo gira umugore. Niko Mbabazi we. Mbabazi. Na nubwo azi ko ari kuri pano. Mundebere nk'uyu wagiye Bugande bahita bamwica. Nkawe ugiye gushaka umugabo w'umugande we yakuniga. None se umuntu yari kwestinze kuzamuka agaze kuri pano ari gusinzira bro yagonnye. Mu nyumvire. Day to day iki ni ikinyamakuru kigeze gushaka gukorera mu Rwanda, ariko kubera mikoro make n'ubukene birangira ahindutse amateka. Uraho neza. Ikinyamakuru cyo kiracyakora cyangwa cyarazimye? Umvore ugize ngo iki? igize akasa mutwe kirakora cyane ahubwo sizi impamvu banza utajya kuko zari subscribe ngucaka
Okay, amakuru yawe nk'umuntu ngaho mbwira nyine amakuru. turaza kubivugana mu gikari Okay, mu manure mbabazo ari kugora. amakuru ni meza biraho ndakomeye cyane Ego, ndakomeye cyane kabisa igihumbi kuri wabonye resepase se kugira ngo nkubaze amakuru y'u Bugande? wahora ni iki na passport ndayifite ariko nabuze tike Urakoze. yantaye ibishanga nta gishaka So, ngayo nguko. Ndagushimiye manza uhe agahinja turagaruka. Thank you uze kunyandikira cyafite nimero yanjye. Mbibutsa ko niba hari umuntu ufite amakuru uze kunyandikira, ngiyewe ndacyategereje uyu muntu twohereje kuri polisi kugira ngo agereyo aze aduha amakuru. Ababyutse kuri TikTok mwaramutse, kuri Twitter muraho, Sandra Teta mwakunze muri benshi, wagiye akamamara muri family ya Mayanja. Ubu turi kuvugana saa sita za nijoro ku makuru nkesha cyangwa ndi kukura kuri Nyirikabari, ni uwo bita Shani, ni umukobwa w'umunyarwandakazi, ngo Sandra yagiye afata imodoka yamutwariye abana ku kabari ngo bari baraye ubusa, abagejeje ku kabari nizo azana ibintu by'ubugoryi. Sandra aravuga ariko kankwereke ibi wigira nuko ufite amaguru akuvana mu rugo akakuzana kankwereke. Yinjiye mu modoka ngo ashyiramo vitensi. Numva ngo Sandra ngo uyu munsi mwibuke Sandra agera mu Rwanda, hari ikintu mutibuka, muzi ko Sandra ari inshuti ya Karimpinya. Karimpinya akora irushanwa ry'amamodoka. Turi kumwe? Karimpinya akora iki? Miss Karimpinya akora iki? Atwara amamodoka, niwe atwara rari mu Rwanda. Iminsi Sandra yamaze mu Rwanda bigera ku myaka ingahe hostinga, ngo yashatse umushinwa umwigisha karateka, ubundi umuntu bita Karimpinya nk'umutwazi w'amamodoka amwigisha gutwara imodoka ku buryo kwa kundi hari ukuntu umuntu ngo akata imodoka agahita yizungurutsa ahantu hamwe itahavuye. Awe together. Karimpinya ngo yigishije Sandra imodoka. So ngo urabona bagiye kujya mu marushanwa ngo imodoka ayivana muri vitesse ya mbere atari kuya ambriage kabiri gatatu. Sandra ngo yakubise wizo imodoka, wizo muraro ukuntu ari uruzingo rw'umwojo, abarahindukiye akubita nkariya, agarutse aramugonga amaguru yagira imyasi. Ni ukuvuga ngo iyi famiye ya Mayanja bafite imivumo yo kudasaza bafite amaguru. Buriya Jose Chameleone yagiye muri Tanzania aragenda arongora umugore wa generali w'umutanzania. Generali yohereza abana b'abakomando baragenda bafata Chameleone bamuhanura kuri etage amanuye utu tuboro twa anko utubumba muri turameneka. Buriya Chameleone yaguze inkweto $500 by'amadolari. Chameleone buriya nta tumba muri agira, muzagire muri ukuntu asimagurika, asigaranye umuntu uririmba gusa. Amaguru ye ku isi baravuze ngo kuyavura uretse bayaciye uretse kuyaca. Ntabwo buriya Chameleone ashobora kubyina. Bamuhanuye kuri etage amaguru aracika, baragiye ariko mbere ko muhanuraho bivuga ko bango bamukubise inyundo ku tuboro ututu anko baratumena. Chameleone araza abeshya abantu bose, abafana twese aratubeshya ngo yarose ngo ava mu buriri, ngo arangije kuva mu buriri ngo ararota, ngo yararya muri etage ngo ararota ari kugenda ngo ahanuka kuri etage sha. Ariko so none Sandra aravuze ati nabonye mukuru wawe yaratuje ntabwo arwana, nuko nta maguru afite nawe akayawe nyavune. Sandra ngibi byakoresha izo nako ni wizo manizo bari bamukurikije radio ndakurahiye. Yewe ko Sandra kubabyutse mu Rwanda ngaya makuru mubyukanye, umuntu bita Sandra Teta afungiye muri gereza ya Zambia. Niyo makuru dufite hano kuri Space, tuvuganye mu muvije kwa twavugishije uyu muje navugishije osi wantuza wa Zambia arabikonfa. Nadia uri hehe? Nadine Nana uri hehe? Uherereye? Ndabizi kuri hano hehe, uri he? Rusizi. Mu nyumvire wo bazagutwarira Bukavu manuka nkombare nose nk'umuntu uri Rusizi by'Ibugande Kampala huye nabyo gutekara ufite zizi kugeza i Kigali. Dukomeze. Birambabaza.
mwiyaranje rero dutegereze mu kanya uyu mujene agere kuri polisi, niwe tutegereje twumve uko bimeze kayo nguko. Burya abakobwa b'abanyarwandakazi nimukanura amaso mushaka abagabo mubasha gukubita. Mushaka abagabo mubasha gukubita, kuko ibi ngibi Sandra akoze baratanya gutinya abanyarwandakazi. Ntabwo bazongera kujya bakubita ibi ngibi Sandra akoze, aho kujya ngo tube turi kumva inkuru ko bongeye kumuvuna, ko bongeye kumugira uko bamugize umwaka ushize. Muri cya gihe tuvuze induru, yewe amasaha ndi sawa, ndi kuri side ya Sandra. Mama yake agariwo omuyimbi Wizo Manizo mukazi we amukonye n'emotoka, amaguru gombi gamenyese, embeera mbi, adusirwa mu irwariro ensambia okufuna obujanjabi. Kigambirwa nti mukazi we Sandra Teta amukonye nga akigenderede oluvanyuma olw'okufamu obutategeregana mubara emunyonyo. Otyo bananga muse. Jesus God, kambere kikabishira no mubirebe banange wibare ko nyabo. Bro, ngayo nguko kanze mbibereke, kambibashire hano mubirebe. Thank you so much ku bantu bari kumpa amakuru. Ego twohereje umuntu kuri polisi ahantu Sandra afungiwe. Abasoma ikigande kuri TikTok ni musome, kuri Twitter mutegereze uyu mujene hagere. Kuri TikTok nga katika katugende maso agariwo cyangwa nka breaking news. Omuyimbi Wizo Manizo musome, abafite ikigande musome.